Tisina wal Seigilkhomna bezausi ama sapin in chibai kahin bolove keimin ahile thintang HAOKIP tuni khwa tisina wal Seigilkhomna in ke hopi dingu cho hile LUNTHANGLEN HAOKIP proprietor catalyst coaching institute ama hi tole to hi eho la adinga hetna itidiwam B.TECH mechanical engineering SILCHAR anchaya hin tuni khwa hi eho KHANGTHAH class 11 12 chai hoin elole class 10 12 chai hoin ipifila parsuit ibol diu hamti topic mongcha ama to chomcha Seigilkhomna hin nei diu he ti chu ama sapina he sa na ka hin nei hintin ki pawme na phat maluta ti sine wakte nei pyo salen tule tua question kan do masat ngum pin chu eho education system hi especially ga ve vin hi le cherchan pur sung hi ga ve vin hi le mi ho hi class 10 an chayu le nang de dana na nang mu dana hi ke bong chu class 10 ka chaila ya chu math subject bong chu kani tham ngam hi a cha ka ki chi jing na future ding khonung ding ma cha jang ani ki mu be se lo nang mu dana hi na chi class 10 hin chai ho hin ipi fill in lu du le phat chum na anei pin diu ham elo le ipiti decision ki la thei diu ham ti hi question chi ke first question hi anin don bu thei di ham okay cái mùa đó là gì class high school thì thầu thế high school là gì hang thì education system is na là hin ken jong kan face kala sa hin na ta cho mi o che chung high school cái sinh nhân thang gì chung hang thì hi na là hin education system hi if ham memorization thì gì ta cho for example là to high school ka kai lai sen me ka kai lai ya chung class 6 7 ho ka sima chung guidebook holin ka va lele ele a math sita ata a science sita ata ato guidebook ki cho in tin guidebook wa ki simin tin ki memorization tin sita bang khan atu lekha ati simin na ele exam akipi jong le sidong sita bang sa atu ki si a jong le marks sang ta ata tin ele eta tun 8 9 10 eta tun mi o si akuin tin le nang na ati simin which is trong class 10 in do phat le hin if it is say the education gap you hu thousand class 11 hu tok na kon alang pia ivet kin na le hin class 10 in do le hin a flexible ti de hin stream pen to science stream hu zin and we go see in mo tok ji le science and law le class 11 ha isam jing ta so kai mu ta na hi education gap su from la forbidden gap ti de ham class 10 apa sa class 11 pa ha chi su ding da ding a hin class 10 a hin 6 7 ho to ka thei po hi jong le class 7 8 9 10 ang pa na basic pa ho na science it na ata and math it na ata adang subject hong tu hin tin hi jong le a most important subject ho tu math or science hong hi jing tu chi ji chun chi ko student centric ka bang ti thei han lang itiham basic concept mo foundation thì đi ham basic mo ho cái số đặt thầy là nó cái số cái đấy sự hình tin chỉ nên tỷ lệ tí chơi hồ dòng chu hàng tên dòng cái tí chơi hồ dòng như hơi cái tí xảy ra hơi ta hiểu bịa sẽ lâu guidebook ta bằng khả năng dị thiên ngăn trong hình tin chỉ dị chun chỉ error tí đấy chỉ pen pa hình cái số hơi thầy lệ memorization chỉ sang vào phần application ng thing ko ba ang not check na science yung ito ka zo lahin study in zo pa lahin is science the stream ra depend pa rong hu ama ding a kung kichi sa in science na di pa kasi so ang ding so high school kan bo ra chong yel kitchen ng thing si science ra ka zo ko ito hey ito ka dele kan ta to ka sai lu pian chu high school a hin teacher ho hi ta ta a koi hi jong le foundation mo basic mo memorization hi lo basic pa ki pit thai han lang na chi hi na dinga jong chu neu khat kei mai da ta share no min chu ni ham ti le ei king hang mi oi hang pia maths a ke fa sam ji a zo an jong na sen ke yong itum te hi kon high school ka sim ki chan phum dan chu
example đi hi dùng lệ abung le question paper alik e ti tu bang ke zazi tu na amet sa tu ke hi tu ke bol le ti ta bang phat hin ku ki mang tu so maths phobia ti de ham phat ti nei tu a kui kui tu ham ni ro si hi ti ji chon ai gel dan a hin i hil pha zong le hin ai mi in an a hi le a student ho zong tu ai ni zo si ti ha le hin English pa hi ki man da hen lang ai mà pawin na ji na gan dang ho ne he chai no he Korea he ai la hi zum an ho paw mu de to India sung na zong hi ho sung ha wang he a hang ta English ne de hin gan ban ke tele then hi la ko ching si chu mo zong NIT ka thai poi J ka thai poi ai English mang chom bu a de so na um ji ke ai ho lan a hin chi model pa ho nghe education cả xây dựng học cũng bằng từ English medium thì mà thì dùng là hiện anh hiểu bảo thì chính pháp thì ai bảo thì bằng thay hành lang a maths or science bị hiện anh hiểu bằng English thì bảo hành lang school communication English thì dùng ai thì bằng thay anh hiểu qua thì chúng ta chim sự hiểu thì đến chúng tôi là ngày thôi thì chúng tôi lúc chim thì cái là chỉ chú thì lại chúng ai họ pasien rồi forbidden get cái tiền pa tôi nhiều khách cái số mặt thấy đi thì cái mà hiện đang chỉ tu cái gì thì cái xây được tuin thu do aban ani chi be pai kitin laya kan do hai khat chu nang ma qualification chu farsa introduce i bol hon di lom ta hin chelai chu ini jam ta in na educational qualification chu nam mi pi te het dinga tham khat nan sei thei diam aban le nang chu NDA ho jang pasa ti ho jang a ki za jing in na cho chung chang jong chu tham khat nan sei thei diam cái mà self introduction hùng bol leng ka bin hi LUNTHANGLEN HAOKIP a hin tu pet ta hin song za khupin ko min u cha mi li ka hi vin asal ni numai ni ka hi vin kai alien pen ka hi chu kai ma in sung langa introduction hin tin ka educational qualification chu hi le high school sen mere ka in class 7 chan ke le class 8 na pasa class 10 chan ke chu Don Bosco Kohima ka kain ele to class 11 to 12 achun 7 months college higher secondary section silonga kani bolin achun class 12 ka zo in 2013 na pathinglung sin azala chun chikum chun JEE mains introduction a bol na chikuma chun achu kawang zonga phavin first batch ka hi ji chun new khat relaxation ong ka nei bin chikum ma ma chun jong chu tham khat nan chin thein lai diam JEE nati yes JEE 2013 achun JEE kani clear paper tan chi chun mechanical engineering NIT SILCHAR in kan mo so 2017 in kazowin kazo chun chamcha keima engineering langa entrance examination ki prepared in Hyderabad langa ka chom 2017 in 2019 COVID-19 masanga in langa ko hungin JEE chu chom khat azo phang sei zat ta di leng neu khat kai khat pa chung zom ta di leng kai ma 2017 kan zoa hin lunggel khat kan in ka lunggel chu objective lin pa khat kan ni objective chu ni kan in ke objective ma sa pen hi class 11 12 ka simla hi ke ong mi very bright student ong kai pun very genius ong kai di very average student average ong chu very average ka hin a hin teacher ho lung sit na zala chu class 11 12 chu amo pat thebu na zala chu kani leng do khan ale amo zala chu professional course ti di ham in JEE mains kani clear khan JEE chu pitiam kai malung gel dana hi ti ka teacher ten ngai lu na zala CAP theiwa la hin ibola ken zong a junior ho elo le kanau te ho ibola e tai ka mu the ti objective lin ta kani ne na ya chu 2017 graduate kamas masanga kazo masanga zong hin kaloi ho to kani ki ho tu bin a hi theile startup bolu tin startup long chu coaching institute khan hong bin tin branch sung hong hiu tin eta chu kani ki gu mu hi chu hi zong le phat hong ki tolin loi le pai ho zong na to na chuman mu phat chun lung kalung tu pau chu ka mo so zo thui ta po hi zong le in ka hong thun chun
2017 na coaching la kong zo chun objective pen pa chu kan fulfill thelo wang chu kan pan tan na achun kahung chal chalin 2017 2000 COVID-19 masang chat hin 18 achu mi ka in sunga kan hil panin achu kai ma objective chu EP chu hitale kanaute ka junior ho professional course ka kai do gut te de ti chu kai ma lung tu ni na jinem tele ka teacher hon kai a knowledge chu a pass even isong amo legacy chu kai khat nga he ka ti chu kai ma mong ta chu kan ki gan objective ni kan khat chu pi sonding number 2 chu professional core even na lehin akil ma zing na z hita ata NIT hita ata NDA ta ata or B farm hita ata hele lai pi professional course yu tele pen wang mi wang kamu gut de pan la de ti chu kan gelin ita chun kanibol bolin kalung tup chu kamo so zo pun akepatil chun 2019 COVID-19 hung umtan ahung buin 2020 21 pola chun in akan hilsin na mi ho achu kalung thim mi bang chun ching hi an lang mi bang chun thim hi zong le chun kalung thim pompi kanipang in ken mi a hi thele professional ko set to thele ti chu kai ma plan hi ji chu ele phanong ki tolin azo lang je men tu thu su sei ta di lo han na so pa khan pa chu som ta ding ka tin ai le 2021 hovel chun 2021 ti hovel chun in sunga ka bol chu pulanga bol di ti chu lunggel kan nei ta ai le mun ka vele len ai le mun tui bunga kilem diu ka mu pha chun kan pan tan class ho chu ai le lai chun kani bolin class 12 for kani pan in foundation course chu ba le NIT foundation course foundation course ka te crash course in kani pan na 2022 2021 kani pat ta hi zong le 2022 a chu NIT crash course in kani pan ne cha chun kani bolin hi zong le kalunggel bang chun alo thing zo pun kalunggel momong chu and India in entrance examination a conduct mi khalan mi be hi sok do te ji ka plan hi ji chu ahin state level entrance examination kitile CE kiti ho common entrance examination Manipur ang conduct ho B farm ka thei poi elo le neri so ka thei poi yo cho bol chu nan abang in B farm ngong chu nan tin hi song le NIT UC exam lo ling elo le J main sa exam lo ti chu do thei nai pu 2023 kam ahin phat am ki tolin 2023 to 2024 session di de tai na cha chun ka bol kit in ke jong kalung tu ka mo so lo ji chun ama sa so ka ha bol lo hi mai theng ting ka tin chi chun ka ha pan a chu pan la thei chun ka pan 2023 2024 session na chun kalung tu ka mo so na so NIT UC clear thei rong hu mi MBBS asim ta vin tua by first semester and second semester hi mai thei ta vin chu chung chona evang NIT na a clear kit wang chun kalung thei nai pum thei chu jinemi ti le kalung tuk chu medical tai MBBS sim thei tai tu cha le ibola engineering nai lo na engineering asim chu na chu ka sei ma banga chu state level ho ka thei point na zong le Z main level la hung clear thei chu nai lo chu chi phanai kalung thei zat nai pum keo chun 2023 to 2024 session na chun hi nge men MBBS sim thei chu tai hi zong le J lo ji chun 2024 2025 panasa ka lakit ni so ka weakness ho mi hing hi na chun weakness a kin nein koi ma cha chu a perfect pun ye chun weakness ho chu kaki evaluation ka bolin chi chu ka bol khil ona chi hin te ti ka pong ka tha bol ki ni 2024 to 2025 session na chu pathing lung sin na zala chu Z mains meaning kay ko ma hung ja clear ang ka tinai ama te ni a ha pan na sa clear hin ti zong le chlai a hung wa platform ta bong an chu a clear the hung so kalung tup chu kamo so tabang hum
Z means mini clear honin Z advanced on pick it honin Z advanced on to patin lung sin na zala ahung lo hing kit honin counseling at all like now hintin sit amudu ham amulo du ham to say thepon is only as of now watson Z means level atun college amuhan tan NIT mu NIT khaina mu in khanin triple IT mu chu ka college wa pat sanyo khat story ti dem chu kan sei thei tin inzo wa question na do pen chu Z2 sei din na tin na Z2 engineering entrance examination joint entrance examination ki ti in kum si level ni ki bolin session nhiều min first session second session min first session to January last week let na to zivin second session ko April first week kila ko na to zivin na chu unclear zo phan exam an zo phan la kun Z advance kit Z advance ko June second week le zi chu Z ku sei na dinga ichan chu hintin engineering simna hintin Z means to NIT triple IT lo le ham IT nui chema ho sim ho lu theina hintin Z advance le IIT sim ho na mong hi chu Z ka sei thei chu chan chu hinte chu hi le ka thu za da no ta ba le nang hin NDA zong na a clear le ti vin chi ka chi lai kang chu tham khat nan sei be thei de sarpa chu NDA clear ti chu ka clear lo pi chu ke ken ka clear lo na za chi long hi mai thein tin ke clear Z ka ni clear khapun na ken ke ong class 11 12 ka zuwa chun exposure ke nei pun NDA ong ka ni he kha lo he thing tan ki sei le na chu min a clear ti chu a he hil wa se kha zong hin tin izong le prof atua kalung tu kati ho chu engineering sim thei hi han lang anit lang hi han lang ai lo le NDA lang hi ole chun to NDA lang hi ke focus kit mu min na as tu kuma chun course ka pan tha in NDA chu ka panin ke wang chun ka clear ka po sai fa hi NDA course ka bolin wa hi session September le to diu hi na idinga chu ka bui pi he ti chu kan sei do nu me ban ga ki che bele zo coaching mi na hil nom dan ai lo le mi na ho dan ho tham khat nan sei do en na tua coaching na bor chung chang pen kho keteli sa kitin na chelai hu itin ki man chaw tiang tham khat nan sei be thei dem okay ke hi kani sei ma bang chun Ebola mi ka khutu dan kiti zong be ka bol thu zong ei di pun izina mitya le hin class 12 kan zo class 11 12 ka sim chun azwa kan sei zo tai ka teacher ho ngai lu na ka chang in ke mi gan the dong ka hin ke hi nu a chu min sei le gam dang a ka yin nu ba sa ya ti mei the hin ka gan the hin ke chu izong le in ku ten chip na dal e hi zi chun chang nga chu i ke sa ben ga chỉ chun abang le tuition fee yong kinai ri lo him na apa chang ki pi thei lo le ka sar pau mi ngai lu na ka chan ya chu amo ngai lu na ja chu amo le chu ti di a he now ti di ap chi ya chu ap zi wa chu ke hin kap pi son lo di chu di sei di ham luk mo na kan ni na chi ya chu ka pi lo wa le thei lo hin ti chu ta chu kan ni gelin ele chu chung chona knowledge ei pi ta ji wa chu college ka mu thein chu engineering ka zo the a kom ta ja e bola ken ka ti cha tai bol ka engineering ka bol sa the bola ken ka pi lo ti chu ka ni ki ge na cha chu e ta chu pan kan lan ele catalyst a hi niau khat ki sei be ki leng catalyst ki ti le kan kana zong hi catalyst ki tiong hi ka gel khapu a chu chan ong ki tolin ei le science student ti di ham a ki science student ki sa long hitam tin izong le catalyst bola catalyst min ka dei ham tia le catalyst su ki ham reaction su gang na ki tin na chia chu chi min chu hung leng do khan
chỉ chú hiện tin an min chú là các cái bạn trả đan hi ấy hiện foundation course kỹ lệ class 11 12 cái bộ lên chú chung cho na NIT UG zong cái bộ lên chú medical foundation course tạm tin à bà na JIT JET even chú chung chú foundation cái bộ lên chú chung cho na NIT UG ani pick khas na ko mas na foundation course ani pangkhas sa dropper course kati NIT UG dinga dropper course ka bolin chu chung chona NDA jong ka bol chu ka class dan chu chan chu tin ta ka ki man cha da nu chui le class ya hang pia jingka lang le khanai ji bi jingka pong sa ki ma hai to pong 10:30 tvl kanai vin 11 12 foundation course wang hi school kai hi ji chung jingka la hi thelo ji chung nin ha lang le ka bol ji ve ti chu kan sei do nu me tôi in question chum langa anilut kit ta ten tunya ai topic u choi hi le khangtha 10 class 10 e lo le 12 chai phat no le ipi fila lut du ham ti topic mong chai hung ko nei ji chun tu hin anile chi kitin to kan le do kan do be pai pai kit ngom chai hi le nang muda na hi 11 ai lo le 10 i chai wa ko a chin ki lut le phan tem ai lo le science stream in kilu le phante ipiti na muam ai lo le arts to science nan different set deham akipat na dinga yes sir cái mi dan chun lunggel chum nei nam tin e hong le cái gel dan cái lunggel dan mi o si hi ake bangpun pathinin lungthim hat pi rong umen tin lungthim hat lo pi rong umen ti chu alani ti ta ti chu gifted rong tan tin he jong le cái gel dan a hi mi hing hi thu bu nei ngan chang ki then we have the capacity to learn him to learn the highest level ti ta chu hi ji chun alang pi hi class 10 high school azo kan sei zo tan introduction ka bo ni ta chun high school in sim pha le hin ka sei ma bang chun memorization ta bang khari pha le hin class 10 in ro pha le maths phobia in nei vin chi hin in ko te pressure ji chun science la zo ji na the science allow le hin alung piti sei de ha high school la phata ta sim ta lo ji chun ha sama ma jing chi hi ji chun high school lang pa hi new khat ka sei ma bang chun student centric ta bang ki pi the lang foundation ki pi the chi pha le hin class 10 an zo pha le ma lung thing in te lung gel ki chin in tin chi ka bode chung hen nan tin is like chu tu chomin koi te di le ipi phat sa dem ti chu ki sei te di le alang pia India sungi Vietnam le hin bol the na pe chu lekha sime jing tan en ki nei jong le la sa team ha team jong leng kileng do nan tin he jong le probability of being success di ham a ratio of home in ji ji chun ile bol the chu lekha sime jing na e ji chu invest tu le ringa le chun a flexible pen ti ring ham ran sa ring stream ti de ham so flexible pen chu science stream ong hi jing so science stream a chu mi doctor ka hinu ma ka hi thai engineer ka hinu man ka hi thai elo le thil dang technical lang ka thai poi medical lang allied course ka thai poi chu ke apply then a hin arts lang ho wang chu can apply di le chu doctor ka hi thai ta pun engineer ka hi thai ta pun chi hi chun ke ma gel da na hi le class 10 nai hoi tan ki hil thai hin lang idea mo mong ki pe the nang hi le class 10 an zo pha le wang science lang hi ki focus on lang la class science lang hi education gap chu hung nim de ta na class 10 and 11 and sim pha la chu le ma ding ang chu hung no min tin la class 11 12 sum pha chu lampi ki hong in na science stream a su a ki hong poi ka ti na halloween so na chu in compare ala chu science stream ya flexible ma jing na chun ke gel da na wang hin la pt sai de ha science stream chu opportunity ng tam zui ti chu ka sei do mu me a hin condition ka pe nu me chi chui pe ham ti le hin ta te in ku te ho te tau ti cha te ho 4g po tin chi science na la de he arts na la de he chi force po tin na chu mi o sin capability ne hi ji chu ama thanuk na class 10 ro ama thanuk na chi lawang chu te sa o me ti chu ka ga sei do no jinemi ta le hin thili thanuk ma le bola hi lung lu ni so ilung lu na chung chai ilong ilo thing no na
hin ithanuk lawale sinteng thungai ki mo sim song le apa chum di po ti chu condition chu pa chu ka ga koi do nu mi ti chu kan se nu me commerce lang lai pitin gelam le salen ipin ka za the lo sa pa commerce pitin gel commerce hinge commerce on sign class 10 hun zo wa hi stream lo si hoi mo kha chaum pon na hoi ngan chang ai zong hoi in so hoi na kha chu neo kha can simplify the dealing mi atam abang kha civil service ka thei poi e lo le tong aim in life zong min cho ringa wang chu sala parata asim wang chu te sa ma ma jin na zong le hin hang pya thing hang mi ho mi gan thei te hi zu chun chu graduation in zo le na to na hol dang thei pe ni chu up pe ni hi ji chun ta chu second sim chu hoi ka ti thu hin na chu commerce zong chu ke gyal dan in hoi ma jing in zinem ti le commerce ahang pia abang khat ku entrepreneurship thanum zong mi management lang thanum na amale ma ke vai pu ding ti ding ham amale man vai ho di ti bong ding ham company set up bola amale man vet suiting ki ho lunggel long ne kyu mi hin na ji ye ji chun chalang ho commerce stream mo cho thanu hi ya le chun cha ho commerce a leng lun han lang le an zo pha le ipam BBA ka thei poi na bachelor business administration ho lang sai nang lu thei hin tin chu chung chona banking lang ka thei poi athanom ho lingaung chu commerce stream langa chu le hong le chun devang ka de sa ti chu ka sei do no me athang pia commerce to finance ipiham tilang ho sim den na chi chun banking lang to ong ki sai hi financial lang to ong ki sai hi chun ma ba na dinga banking lang thanom ho dinga le chun changang chu focus thei ding ti pa chu kan sei do no me tuin thu do abana chi ani chi be pai kitin to ai kan do be kit num che hi le tu le tu ai hi 10 fair ho jang elo le compartment class en hum fela ban le compartment a lut ho jang tu lai tai result so lai ta hin na cho chung chang ni ipiti ne gelam ne tiang nan sei ki thei diam ipijinam ti le am ho dinga hi class 10 fail oi tan to hi compartment ai subject yan pi wa hung pass o jang aum kin na am ho keral ding dan thu ipiti na mom tiang nan sei ki thei diam til in se ga sei ding ha chu failure ti hi kai gel dan aum di pon failure hi sapien long say is the stepping stone to success at the da chu til hi for example as ka lo hin jing ha zunga le hin ipiti sei de ha challenges on ka face lo di hin tin challenges ka face lo wa le chun mentally physically ka strong lo mai thai hin na chi chun failure long hi kai gel dan a hin ken jong ka ne tu kha sang kyong ka tu mo kai pon so failure hi angai na chi failure in nei lo wa le hin weakness on ki he thei pun chun kan sei ngum chu I ham cha na fail khang le neu na di ma chaum pun chi chun nang chun chi failure ja chun nan su ha do di ti chu kan phong do min kan sei do nu min chu chung chona chun a fail chu angai zat pun chun atha bol ti tao tin na fail ti le chun pessimist valve sen e yong le chance ball ken apasin chun ama ho chu ki gelin tin chu ahang pia I fail na pai azo ang ti sei zo ta ven met sung hi di hin tin assign sung hi di hin tin ahang pia to sa le mu ki ta cho e chi hi ji chun atua chula atha sim be di ki tila chun hi ta lo di ta ji chun aso kai gel da na chun anu zet lang ti di ham na chun art stream hiding ham ti ho lang zo hin pursue hen lang pai tan sia ha hinge a so chu anu me ka tinai pun na hi zong le chun hang pia theoretical lang hi ta ji chun a zo ma di peking chan chi chun neu na di loading phung do no men ta chun pursue hen lang chu arts la wang ha chu ka hin khu chu ka failure de ti nang le hi chu pai ta simu hen lang amo zong
aban alinga chun atha be ding in tha ki bung hen lang acho arts lang zo chun a hi thelawang la lewang ka dei sa e chun a zo pha le thil class lang zo pha le chin pi ham ti pa chu aman a ki hial chu hi tan tin ti chu ke ma lung gel tuin thu do ani che be ke tin tu chung mai he gala hi nang zong ne het ding hin mi khang dong tam ta hi a keral hi sit ta bungin tai na aban le gal sunga thi na to le kha sim ban lai ai lo le phai sunga le kha ni sim ho hung do aban sim be zo lo wa aban sim be zo lo wa keral ki chai jong tampi dingin ka ta singin na nang catalyst coaching institute proprietor khat hi na dola na chi tu chung gal hin sim lai te hi chan ge ya effect zo am ti hi nang ma mu dana jong report tabanga nan sei do thei di ham gal hung ke pat zo wa hin education lang mo ha effect hoin na aso mai thei ten physically hi lang hita educationally lang azong chu gali bol khum bi ya chu ha effect ma jing aso ko class akila azong le 11 12 ang phara tang ki sim thei pu mi o se lungling law jing so 11 12 class 10 hung zo ho di chu alung law ma jing ben chi chun gam dang achieve gam dang hoi lai lang ham achieve ele chi na chung chon wa ai ho hi azo ang kan sei zo ta class 10 memorization sim ngan chang hi chu gam dang chi phon aki gen pe chi ki jin so problem I ha face ma jing ki ho coaching ting tang te achu gal akit ahung ki pat tilang so class ong kala thei pu vin a hen pha ahung cha lin pha chu aphan ka ti nai pun jong le education nang so connect lek thei lo hi ji chun class akila na jong chun ke yo kama cha chu ka bol thei pun hi jong le ka bol the na ka tin chi chun gal IDP ho tin tau tin amo chu ki thu pi na zala so di kan tin ken jong a hen chalai hen problem ha kam hon ken ai ho hi ipt sei dam ai mi te hi mi hi support di ti le ai lo le free ting tau tin I support na le hin athasip yana I pangkit jirin na chi kha I kam hon chi ja hi ka bol ti la ya chun neo khat incident khat chu min sei da bang ka ahung vin as IDP ka hi vin de kyong chu ka khutu ma jin na tu te la kho poi bola ai mi chi ka tin kyong su pan na chu ka support jin ai hin zo cha hi I ha pan be se extra effort long I pi pu vin chia hi abang le ka tha si jin kyong chia hi tu a pa sa hi IDP ho ti ding hom hinge discount kiti ho chu akibol nan hi song de hin kein ka bol pha le hin hung pha le hin ka bol ji pun ka vel ha jin pha khat thani ta bong hi ka vel jin an apan la dan chu ka lung lei pa lo le chu ka vel jin na ti chu gal to ki tu chun ka pan mi ma cha chu hi song le ka pan la dan chu neo khat kan sei do chi chu chu na pan la education lang chi tong khama jing nang muda na ichan ge ya khang tha te hi effect zo am na tidan hi report ni pi thei diam ka tidan zoi pizinam te le catalyst proprietor coaching institute ne hi ji chun na masanga jang class ani la sa ne na chapang ho hi ichan ge ya na effect ngam ti hi tham nan sei thei diam ka ti zo hi acha effect wang cho ha effect ma jing na like for example la chu class ila dong ma kila thei masang ta bong chu gal hu men class la bang ila thei to pun ele class la thei lo na chung chona board exam hung nei ki le board exam an nei va hin ne he ta vin a center la ki su thei pun chu chung chona a board exam ting tau a board exam ong hi result ong hi ala sam ma jing na iti kum ham khat di chun chiwang chu gal ma sang hi tan tin gal zo wa jong 80 gal ma sanga chun 11 12 result apo ni sen school ong se da tang ka tin I percentage so bang chu pai mo ma jing chu akom ma sa chu gal hu men gal e wanga ne ka sei be kit leng problem effect wanga chun
pathing lung sin azala chun CSO ka thei poi amo ela student union body ho ka thei poi panala vin achu board exam paper ho evaluation hita ta check ho hita ta pan amo pan nazala chun e ho district ma checking ho bol vin na cha chun effect ta zonga le chun blessing in disguise ho hitan tin result wang chu kei gel kei mudana kum masa to te ding na gal masanga to te ding result chu effect nan tin hezong le a hoi zo ding in kamu effects nan tin hezong le ei ho ma paper checking evaluation chilai ka chu paita check ngam hoita check lo hom bang so ka hepon na che chun blessing in disguise hitan tin a hoi zo performance hoi zo dan in kamu chu in koi ki professional course lang ti dang le entrance examination lang nyo ka in leng lut kit jet le gal a board exam wang chu ka thepun professional course lang wang chu ha effect ma bin na isine mi tele gali nei hi chu center la phaila anai pe ne hi in phaila chi the ta povin a chu anai pe na aizol ahung hi jing tan aizol a chlai ta gal lai ta hin zun ka het hi lo la may date 4 to NIT UG entrance examination hin may date 3 exam sorry gala ki pantan abol the ta povin I postpone pi na ve hisong le ai zo lang a pivin atam zo chi the ta pun cha chu gal chun nit lang ki hen lang a ze lang hi chun ha effect wang ha effect ma ve ti chu kan sei do nu me Aban tu do ani chibe kitin nang muda na hi Manipur government no ya hi job jang akila jing tabang in om na lai na kota ho hi ho ST kota ho hi masanga tabanga competition achi thei ta pon mai leina ga kuki hong hi jingin chiki ka la hi ho hi change ana education system langa hi changen ilha samuwa elo le job ho change jang Manipur no ya chan zo na law ham I chan zo ta law ham tiang nan sei ki thei na lai dem job lang thu akise dinga le chun kei muda na hin hang pya Manipura ki la thing hang mi ho in na le hin ewa hi atam pen dan in kam job lang ting tau tin manang mi ong sin a het yung ka ging chain SSC result ong ki pon jong le tam pen vin e ho hi as may he ten pp ball ham disqualify I ball kit vin chel tam pp ball vin center ong munting gam tin I pi vin na ta chu ai ho zong hinge gan the na tam pi thu na ve zong le gan the tu na tu pau hi kei ma mu da na hin I ha pan zo che bin na I ha pan zo che bin na chu effect nan tin hi zo sum le pai mi gan the te ngan chang hi effect na ve hi zong le effect wang chun I ha che dan vin kam mu ti chu azop lang hi ta example zo ka se zo SSC ti vin na banking lang zong itia le hin tu tha jong chu banking lang amy may ang chu mi som ka het ki lo wala mi som ni lang tabang I heng jing bin PO hi ta as clock lang hi ta na chu rob lang wang hi kei mu da na wang amy te lang side mong gal ki nei jong le I thu gen the chu I thu na bi jong le hin chlanga hin I ho spirit we athipun I ha pan nazal chun pathinin pathe oi bu asumai bu dong hin tin ya chu adang to te ding ai success ratio hi tam do dan in kamu chu nia khat koi be kit jong le entrance examination hung leng lut kit leng job chu ti dang katin 2023 to 2024 session a chun NIT UG result ki phong in NIT UG result a chun amy te performance oi ma jing na masanga chun 600 marks kiti jong le koi mai mu zo lo tu chikuma chun amy ten 600 wazung im cha chu hinge gale tulin event sumle pai ha sa me gen the he jong le ka sei ma bang chun pathino e achuma phatheng ibu hintin e ho jong ik ham bol che vin achun abui wanga chun ik ham bol na zalwa chun I success so wang chu I maintain alive ti chu ka sei do nu me aban le Manipur government no ya hilai pitin muam le Manipur government nu ya hi kei
chalang site langa hin cái hi kan knowledgeable ki tiong le ka ha het be se pun jinam ti hang pia cái mà focus pen pa hi hang pia professional course langa hung hi jing na sa pa chỉ dùng Manipur government nuôi na to na hung ki tiong hi insight thì điểm deep ta vang chu cái xây thể bị sẽ quên thì chú cần xây được một mình chỉ nên cái focus sẽ lang cái professional lang ngọc leo ban thu do ni chi be kit len to hi e ho society sung hi ga ve ve hi le masang gar ki pat masang chun career guidance seminar ho jang anum thau jin na tu la hi career guidance seminar ho hi thasam thim dan in ka muin nang in ipiti na muam nin don bu thei de ham career guidance hi ken zong coaching khat ball na zala chu ken zong cái mà site langa chung kan ball in class ho dong la wang a hin mi open to ti ding ham open to all ti ding ti wang chu kan ball zo pun inge na sei banga chun seminar ki ti ho hi aki ball jong ball jing na de na hi som le chun penetration hi jet thei nai pon exposure hi thei nai pon hi chi chun ken zong cái mà site langa request ka ball zin tua tu tadia medical ination sunu medical college chu chanpur medical college so ination sunu mo ko ma jong kan sei zin a hi thele wang class 10 an zo zo phan le seminar na hon ki hon ka bola le hin ki ho hi asim long kai di pu ben ya so no hon na bola le wang hin min long ke he gil set min tin serious ong da set min te ti chu kan request zin na chi chun am hon jong a bol ve a bol jing na ve ti chu ka sei do no me sir pa hin chu medical lang hi ta medical lang ki MBBS thei pu elo le allied medical allied course ho ka te B farm hian lang elo le technician lang hi hian lang ka thei hin ak eva jet now hi engineering lang site thim hi na technical line lang hi di hum chi seminar hi aki bol then ngai pun chi chun student union body ho ka thei boy amon APM seminar an bol thei du bang su kan ka dei sa in inem ti le in mobilization bol hi ha zet min na ti chu kan sei do no me inem ti le hin balance of equilibrium ai thei pun na aki balance thei pun medical lang long balance ngai engineering long balance ngai hi si chu seminar wang hi yong sat avan ze me ti chu kan sei do no me exposure na thu do aban ani chi be pai kitin to kan do be kit nom chu e ho society i ha sat na pinu iti diam ipi na muam e ho society le kha sim lam panga na education lam panga hi if e ho adinga challenge lin pin hi nang gel dinga ipi hi dem tiang nan sei thei diam society all in all society all in all chu e yong chapang ki hin la yin sei ding a chu mi chu ke ki sol jet dong ki lo di hin tin hi so le ke ma gel da na hin challenges khat pen hi ke ma gel da na hin tu lai social media khang lang hi ta yin atam zo hi WhatsApp ki thi hin lang elo le Instagram hi ta ata ti lang hi min thua seong le hin imo ta san ji vin chalen ya chu overall chat na dinga chu ka sei ma bang sar pa keong chapang cha hi chu ka sei nga kilombe ka sa pun na ji chun challenge ka mu wang chu social media ti di jeng tu ka sei do nu me social media isu khama ma jing do na til khat for example la chu WhatsApp ma check ko ipitin na muam 10 11 12 va 4 10 11 12 va 4 hin choya 4 na ngol den jang tam pi jing ovin na ke mon personal ten jang ka hen cho jong hu ipitin na muam choi ding a lom na sam ai lo le online in simule pha zon ten tiam ipitin na muam chu ai ho hi alhang pia hi iwa na le hin ithilman di dan he ke thim pun na
internet penetration kit yo cho hoi ma ma zin na cho amang team ding a cho hoi ma zin hi zong le hit e hoi im team lo ji cho neo kha bun hi lo in dum zo a chi o ji tan na chi chun ke ma gel na to hi nge phone choi ho jong chu hoi ka sai ken zo GMT le mi tu lai internet khang hi ta ji bang teacher chun PDF ho ka thei po e lo le lecture ka thei online lecture ka thei po ve nu ngong ni hi zong le abang e mang thei pu vin i man thei lo ne ke ka tu lai ta pi ham gaming ho ka thei poi na chi addiction a ha ma jing in chi hi ji chun a pha pen wang chu phone ho wang chu in chei lo le wang chun khading ka king chan a hi thei le wang class 11 12 nu le pa hona gyal thei in tin 11 12 o hi pare ta le kha sim mo hen ta phone long hi 11 12 an zo zo phat lo le hin choi thei bet le wang chun dei sa me a hin ka sei ma bang chun phone mi o si hi kiching hen lang aman dan ke hela wang chun phone choi wang chu ke ding ken wang pha ka sa le jing e ti chu ka sei do no me na chu thale sil internet penetration ja chu thil tam piong ke he the hi ji chun na but bun sang chun e hodinga du ma hi dinga le chun man lawa khadi e ti chu ka sei do no me tuin thu do ani chi be kitin chilai nang professional joy nang profession cho hi le NIT NIT e lo le B.TECH JEE kiti ho langai na focus ho hin na cho hi after 12 mu thei jing hin na chi alam pi EPT ki bol han lang hi le akimu wa thei dem tiang nan sei nan hil chen be thei na lai dem yes ken jong ka focus pen chu chu e jing en na thil dang dang no e di pun na to na kiti jong le ken ka gyal da na professional course kiti chu gamle na ma diong asset kha hi jing en na cho doctor ka hiya le chun ka in hang ka in nui ka ki thu pi thei engineer ka hiya le chun kai ma constituency ka thei poi kai ma umna ka thei poi project in ta me le ho chan sa ka bol thei he ti chu ka gelin chi hi ji chun hinge thil na to na lang dang dang ho chu hinge hoi mo ka ti naw e di pun bang kai ma gel da na bang he ai mi te ai lang thing hang mi ting tao tin thing lam ai mi te society te tao professional ko ki wat ma jing den na medical lang hita ta doctor hita ta doctor specialist ong inei ngai vin super specialist ki tiong inei asim chu tu nai cha chun asim chu ong pan tan ki pao mi hi zong le atam di dei vin na chi chu cha chu ken zong chelang sai nai focus di ti chu ka dei sa ma chu chu ke ma objective lim pen khat loi hi cho class 12 in zo wa le chun ke ma personal ta ka gyal da na khoi pen di choi le chun mi gamle nam gale tu lai nei to hi to kil hona chu a hoi pen ding wang chun medical lang hi hung hoi ding ka gin chan na le medical mu na ding medical ka tia le chun doctor ki wei pun b farm ka thei poi ai lo le laboratory lang technician ka thei poi ai lo le tam cho le cho hung lu na dinga chun entrance examination kha lin pi ta kha anu men chu NIT UG ti vin le chi NIT UG chun class 11 12 level adong vin physics chemistry biology hi na and then la chu 11 12 thata ta sim ho dinga chun coaching ong la ngai pun nukta clear thei hin na hinge a ha nai isong a ha wang chun clear mode pun ti chu ka sei do no men ila chi clear na dinga chun aswa kan sei zo tan class 10 in zo wa chun ka sei mai forbidden gap in nei na i forbidden gap alin ma sin class 10 zo wa ba ha system up sa chun application alang pyong ki simpan tan na 11 12 fa chun le hai sa wa ji den ya chun 11 12 in zo pha nu le hin dai tham tha sim kit jivit ya chun NIT in clear pau a success ratio pau hom ma na chi hi ji chun NIT gang chala clear di ti taw te gang cha lol hindi itia le chun ke ma personal data wang chun high school la pa sa pun high school ki tile 8 9 10 ahun foundation course te taw te foundation course who basic pete ta hun heu tin teacher ho student centric pitheu hen la azo wang chu neu khat ka sei zet tan ki ja chu class 10 an zo phan le khun 11 12 and sim do it 11 12 class 10 8 9 10 concept an hoya la chun 11 12 abon in head so hep pun tin hisam chun
am tu de hin na kan tu zo pha le chun 11 12 an zo for pha le chun ipk kel da na bang clear jing ming ka ging cha ya hi neo khat ke ma mi muan kel khat kamun road block ti de ham khat chi chui pi ham ti le hin class 10 zo a hi 11 12 in sima hin maths lang hi maths hi akui hi zong le hi ki neglect in na mi au sin neglect maths achu abang khai ta gelin ke hi 11 12 ka zo phale ni na ka ki bundi hi ni na ka ki bundi hi ale maths kala lawa zo ka eligible le ti enge eligible nang te hi zonga le hin maths a he lawa le chun physics zo he thei ki pon chi hi ji chun ai hwa ding a chu road block ham block potholes ti de ham chi hi ji hin KHANGTHAH class 10 hung zo ho di ti chu neu khat ka team num chu class 10 nan zo phale hin maths lang pa hi nge min neglect di tiu ti mai thein tin nang wang neglect hin lang hare tan simin lang acho maths lau tin maths si concentrate u tin maths si focus u tin na maths si focus le class 11 chu kan zo phale ni na ka ki bun di a zong le maths su anu amazing na maths in hele su physics su nu amazing e tip of pi ham easy na chi su holding a road block khade chi chu acho success rate so ma jing ji a class 12 zo phale maths ata sim kit jin basic maths ti vin na chi chu a hin cha hi neo khat suggestion khat kapin mum kit in suggestion chu pham ti le hin ai langa ho khon education model khat a follow khat ng chu pi ham ti le hin class high school a higher mathematics a choice vin na mo higher mathematics a fu ipt say de ha maths class 10 level maths anga neo khat sangje phang sim vin le mo khon class 10 an zo fa 11 12 sim pha le khon am odi num je jita chi hi ji he ho langa jong hen ho la school in abo zo mei the tin he jong le hen maths lang pa hi ke hen ke ha focus han lang le na ap NIT hita ata azei hita ata ti hi ngom ding in ale success ratio hung tam je king ka king chai ti chu ka sei do no me engineering lang pang wang chu zai men wang chu maths su compulsory jing na chi chun KHANGTHAH te class 10 hung zo 11 hung sim de ho hin ei ma gel da na wang hin maths si lung lu tin thanu mo te lung lu tan si mo te ti hi atha ben ka til ho nu me ken wang ila sam ma jing din na chu mi hi ka yong ka oi mo ai di pun chu teacher ho zong kai ma sai langa ka request nun chu ai ki tha pat mo tin maths lang hi su tho tin na teacher ho zong ma sang ta bang module chu khial tau tin new model tau te ha lung lu tan helu tin than un tan helu tin chi pha mi ung thanum bet di na mi khat bang chu ka ngai lu di hi la chun ka don se lo ngai lu lo di na ka ngai lu di la chun ni the ka cho pi ding ham ai lo le chi pha chu ka ngai lu di chi ta bang chun maths lang hoi mi thanu di de ya la hin ham centric nga yin lung mi gel kho zong nga yin lung shit nga yin chu pha la chun ngai lu na hung pin pha la chun mi hung thanu min tin la chun maths lang pang hi hung lian do pha no le hin any entrance examination wang ke wang nom ta clear ding ka ging cha ti chu ka phung do nu me ki pa me hoiten ni chinan in ball piuven tuin to do a chaina langani mono tautin to a chaina dinga kan do nom chele to hi education lamponga hi e ho cookie society hi na satain ala samin ka muin na ipijinam tile tu chung volunteer a pongloi elole lekha simda la gal kama pongloi elole galin lekha simban la ya gal ja ini thi san ho jong hi ka he holin na class 10 11 sim la ya gal itu hi in chi in e ho society hi education lamponga hi ile din do kit diu hi kinep na hi jingin chi lekha lamponga hi i khan to lai chan wa chu i kham chung i society hung khang to the ti jang chu a chaina dinga kan se hindin tua ha chaina dinga kan do nom chele e ho KHANGTHAH te hi ipi bolo hen lang elo le na e ho cookie society adinga hil nom na message pi nom na nei le chom chanin pi de ha ma chaina dinga
ờ dấu lòng cái này tại chấp bằng trả cái gì chun mi tiểu khâu thì điều cho cái gì buồn cái dòng lệ cái mà cái là cái đấy sao chú ý cái hơn thì là hin cái là tool to cái hơn chun hi nghe ibol du do chu ibol du hin dòng lệ education lang pang hi cái thà tiểu khâu cái nụ tin chú hi ham cha exam if yang lung neo pu tin cái thà pan nụ tin ít là imasa đi em mua em pu na chú thà sim nụ tin lệ khá phải ta thà sim cái nụ tin vì nên tin lệ khá sim ấy gì na lệ India sung ngã hin liền lộ đi tia giống lệ là gam lệ na mà đi ngã chú vẹt thay đồn đi tia giống lệ khá sim ấy gì chỉ hi gì chun ya chú chấp bằng khang tha ho gaming hi ta chong cho hi thela wang gaming cái chuyện ông tin hi zong lệ khá sim pau thì neglect po tin kasi ma bang chun hi thela wang chun class 10 kasi ma 11 12 hi ta simu tin para tan ile khan lung lu tan simu tin chu 11 12 in zo na la chun hi thela wang professional course lang kiti ho phat pa hi leng do gu leo ilen do ale chun in zo phal na to na thena jong hin ti chu chung cho na igam le na ma jong to thena na ti chu ka sei do last line khana ka en nu me sap pawin sap ten phem phat sin you don't have to be great to start you have to start to be great na chu ka en nu me ki pa lệ zingin tuni ko tisi network Seigilkhomna in khâu piu che hi le eho ka la zong hi ama tabong ngi be se lo B.TECH Bachelor of Technology Mechanical Engineering NIT SILCHAR hin ama zong hi ama chang se zong hi mai the hin kin jang mechanical engineering hi emi society sunga khat cha ka hin ama bo hi ke het na lai hin ama jang hi ho society adinga lekha lampanga important mi poimo ta he ti jang chu a chaina dinga kan seinom hin tin tuni khwa tc network Seigilkhomna ihung ki holim naw he chan chu hi tan tin tc network Seigilkhomna ve zo se avelin na chung chu ke pa thu kan se